Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lubbati muslim akhunna ukhtun awunmi badal kolliti befunna covid laywa guligen awunmi silsila gotigami ginda handuma programuge a bolakage adi mi programuge beenmaki miyaduge halatavis gulwagen adi awunmi terega huri dini ijtimai bay maslataka gulwagen amraytunna beenuwa muhim malumat foru koddinu hame himmi midani walugagun faaha kollan mi program to garajje dini ilmerin ministry dewa ibarlu war mati daraja ka awun me kama ufa kurang adi miedu sawun na ki de be flok wadan e ben awun gatum innevi sheikh nimal muhammad nimal warabda marhaban geto de minnevi awun menge ministry ge ilmeri kama wa sheikh musa anwar hasan musa warabda marhaban geto شكرا. adi mieduge mawdu'a kam yoti islam dinaki meduminuge dine duniyaga ehem visnuntaka ehem fikurtaka adi allah subhanahu wa ta'ala bawa levi ehem dinta miharwes ebahuri mansukh fakama bis hennames tafatu takin ebahuri islam dina ehem dintaka ehem siyasi adi dini visnuntaka eguta bala iruga mi meduminaki kobato adi medumin nuge idikolakawani konkametto mi deswa le fahra agundu kollana sheikh nimal la kobato medumine buna bagmani agun mi dannawani kala diinuga dini gotun anehim bala kawni wiya e bahawi manenno dini gotun badar mi buna meduminaki nuniya wasatiya ki kobato adi kobato e idikolaki mi mawduga darun agun me waha dakkair بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من والاه هذا حقيقة ميدومينكي عربي بهم ميدومين ملفظة إن هما لفظة كي القرآن وهي كرافة لفظة كي بمعنى ده لفظة كي وسطية الوسطية أي حقيقة ميدومين جوتوغا نواتا مي الله سبحانه وتعالى كتابا ميهم أمتك وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله سبحانه وتعالى مي تيابا ميهم ميدومين أمتك جوتوغا وسطية أمتك جوتوغا لفافا بي إهما مي وسطية جمانة أرون من بلالي من أرون هيوني ميدومين جمانة أرون من نكورين سوى islam dina ki medumin ge dine mi bunave hinduga mi man algun men dive baha mi genna mi binere man mi genna ni wasatiya mi lafsu ema aslu haqiqata bala fikam gawana ma medumin edeme sheikh tifaf kuray fadan mi algun me bahawi gotum bala belma vura boda balenje haqiqata bala fikam gawana ma islam dinu ge islam dina ki medumin mi ngota meduminu ge dine ke buna boge माने कि इस्लाम दीन आस पवनी मेदुमिनुगे हमतका एग्गोतशे नेत एव्वेस कोळकुं मी इंसानी फित्रता खिलाफ नवता इंसानी उसूल तका खिलाफ इंसानुन दतिवा गोतका एव्वेस कमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिदीनुगा मी लव्वाफे नुवे कोम्मे कमक बलालिकम गवीना मेस दुनियावी फलसफा तका दुनियावी विष्णु तका अदि मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावा लव्वाफावा अदि मनसुख वेफावा एकी मी दीन तहु खंततक बलाफिकम गवी नमवेस इस्लाम दीन गमेननी हुरिहा कम गावस मेदुमिने मिसालक बलाफिकम गवानम मी इसवेदिय उम्मत तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हराम करम वाफा वाबाइने कंका मी उम्मत अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी हलाल करम वाफा ने तो हमें फदान मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी इलाहु गे मी दीन अकीदा अदि अळुकंत तहुवा हुरिहा कम गावस मिवनी अमा मी हग्गु दीन मेदुमि मिसालक अणुम बलाफिकम गवानम मुआमलातक हमें कन इंगेतम समावी दीन तहन में बदल कुर्म के सबब हद फानला दियुमुगे मी उसूल त मी आसफ में मेदुमिन को उसूल तक खिलाफ फमी वनी एगोतो मी नसारा इन यहूदी नरुन बलाफिकम गवानम एगतेरिन एब्बय को देकिनी अंगे मिया अंगे नको इंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला करामा तिरकं लव्वाफा मी इंसान अंगे कविस फिरियन कविस इंगे तो हेने में अंगे को हायद हुईमा हिसाबो एने की नजिकम gitu waliyas billah adi anabbe ko dekeni ena egguta kas mi ane mi haydu wikas
මේ අලාවිස්ථාන කමිනතේ හැම කුරිම් වෙසමයි නේ කීගා මේ අනේ මේ ආම්බි ෆිරිකමුගේ ගොතුන් කෑරි වංජේ ගොත වෙසම මේ කෑරි වුමා මේ එව්විස් කමක හද්දෙන්නේ එහෙම දෙකොළුම් මේ වලි එකංක මේ දෙෆරාතුග දෙ අරිමති කරමත මේ හද්දුම් බේරුව එකම ඉස්ලාම් දින අලුම බලාෆිකම් ගවාන මෙදුමිනුගේ මානේ විස්නාකම් ගවාන සීදා මේ ස්පෙસિෆික් මේ හාස කම බලාෆිකම් ගවාන මම මේ ෆිනිගෙන් දනි අන් මිහා ඉස්ලාම් දිනුග එන හයරු කම ගවිනොස් නජෙ ගොතක බලෙන් නුගනේ ama ene akiga kaabo heda ene akiga daturu kon ene ki huriya kames korwen ene mes me eddan kurumuga waki min gadekin golemje ehma me medumine islam dinaki meduminuge dinake tangole fase ha visnalewe kahala gota kawun midenne adi bawari turu misalta sawna hiwani hunnane ehma meduminuge idikolaki hagigatuga islam dinuga ami allah subhanahu wa taala ilahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dinuga bayan kurawwa fa usul taka khilafu misalaka hama fardu fasnama ngetom tolmen emmen vesama almen emmenge hituges emme boda islam dinu gadar de fawa in alu kan detto ema fardu fasnama duga tire medumine algun men de bonifikamu gawanama 2.5 kanne fardu fasnama duga onnan medaki 2.5 ehem misa denamada ko fa baidostako tinnamada ko fa hen hada mi ena meduminuge eheri egota nu ngeta nu meduminuge mane ki meduminuge mane ki diinuga angawafa gota ekam barabara kuru adi diinuga angawafa gota ituru kame vesen nugeno adi unikame vesen nugeno den hunnane diinuga sunne kanta taka wajib kanta tamin kanta tako tafaat takin annan musa tankula bodan mi itura saaf kul de fanto islam deen meduminuge deenaka miwaga islam deenaki meduminuge deen islam deenuga medumine fulaamina ane onnani kiyenno islam deen ege zatuge meduminuge deene ehmima maavegimwa islam deen demme nimal komissaraka hen deen taka ala kiwal dewafi maavegimwa islam deen meduminuge deenaka miwani kihinetto agun menge adu hantirna beluntirna vidal de fant bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahma program ballam halabada khuna khtum assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh adame kane me shayfa me kurbe sawal islam deen medumaga deen ka bi kihnitto agun balala iroga me allah subhanahu wa taala islami shariyan agun men lawwa fawairoga e shariyatuga himenani wara lui faseha kantattaken adihama egaturun e deenuga nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam agun men geneste wafawa kantattaka balali konse kantattaka sagun men menani medu min mane ki lui faseha gottake himeni ganda gotam menani e kuriga allah subhanahu wa taala me shariyat bawale wa shariyat hoga hori harukashi bay kantatta misalakan emihunge gaga najje jehje kumgana najis ane e hedumege jehje tan khanda ne guma adi emihunna me allah subhanahu wa taala huddaku me haram kurbe kandata misalaka ganima muda emihunna e harang echkum labba me me haram ko ne saban dambi ne islami ummatu gai ane hudda echko labba hotuma adi ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ummatan allah subhanahu wa taala ehin ummatta kanu deba faskame ke wah bayan ko deba fairoga ek terega menani tibon kale faanattaka joilatil ardu masjidan wa tahura tibon kale faanattaka muli bimaki tahir taneke mane etanoge den khasa kan tanta fiyawa muli bimaki tahir taneke makte bami honna tibi tanegga namaz wagutu wejjekama tebame tanoga namaz kurashe emakit qur'an ka allah subhanahu wa taala me edeme nimale ishara kare ayan ay wakazalika ja'alnakum ummatan wasata amma fadaynati allah subhanahu wa taala ummataki emme medmenu ummataka mugalibime emma miyatu ka tafsiruga me zamakhshariya befur medal menani ek mane ki me echigge medumine aduliveri kamu gaano salaka demihegge demedu kombane demeduga ini emme rangalu miha bona maanage menending ashaukanis vidal menani ekota den me ek bahun an ibn kasir vidal menani ei echigge tereng emme rangalu echen agun me ikhtiyar kurume vihema gotun namuna misalekam vidal menani misalakan arabinge tereng me nasaba emme gotiga durgotun emme ma mi honnaki gurashwan haga mi honne mane ki kid ma nabiy sallallahu alaihi wasallam nisbeba me ekelefanuge me darikoluge mi honne ema inga denganekam ki agun men islam nirgo lefase kam me gendani deenuga huri bayin hukum takkan agun men ibade
e daruren ama ege lui fasihekan gon libigen wode misale ka gon balma hega namadu rode ga gon belikam ga wi name sadi hajju gol kan gon belika mi kom ga sa gon men ne buhri mi ekantatta kuran insanaya dativegenda halatuga ekam lui fasihekan Allah subhanahu wa taala de babori misale ka gon rode balalas ma Allah subhanahu wa taala kurani mi faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ema rodawe salmenna me balimi hunna daturenna mamuna mi hunna rifase ko deba fayruga ege sabeka bayan kurabani Allah subhanahu wa taala tiya bami hunna edikodige moni lui fasihe kan tattake ema ke rasulullah ge hin hadisa kan balarasana yassiru wala tu'assiru mi hunna kan tattago lui fasihe kam tiya bami bar wala ashe ei awon men ege misale ka ingen dan mi ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge ariha misale ka masale no ta kamen atujje kam ga wana manot masale hoje mo ege teremes emme lui fasiha ko te kale faanu ikhtiyar ko dewade mi ko se lui fasiha ko bayan ko debba fa rema mi awon men ege ni islam dine ki medumene ko dine kam islam dine ki lui fasiha kam ga dine ka ade war furihame mi yang itur kollum be fur bang ibot ade hama mi demme sheikh anwar idali fadan geto hama awon men mi fenige midani islam deenuga hagigatuga ekuleifawa komme kama kiwes ngeto me fa kore fadan hama adulu veri kama ngeto insana hagigatuga me evves kahala me ane me kasiyaru visnumegga ena neti ragalu salame buddhiyakum visnafikam gawanama komme miheka ves qabul korwene islam deen kohri me meduminuge visnu ngeto awun hitanganne visnu khiyala awun hame wa hagigi wahake gota zikur kore fa wahake ngeto mi amerika ki ngadi hadisa ekkama ngeto wara mi mashhur mi ane riti anghene ena mi lifta mi arani muslimu firihene ngeto e firihem miha ngeto firihem miha mi ane ange miha dimala bala mi beluma hama huriha gotakum ves hama mi shawgori wan fad gotakum huri ange mi ngeda den ange mi firi mi ekani mi liftu mi waki saba kom tibe mi jehone ngeta enemes ange mi eba enge ene balane kam muslim mi ngeta ei firi hena ko ene fenije kam gawan mi no balanu de ngeta habis rit ange kam bani ngeta enemes ange mi ya mi firi mi no belli ma ange mi abunani kiwe tibani no belli ngeta kina vengi tibani no balati ngeta firi mi ha mi bonani ngeta mi hagi islam di ngeta mi timanne ge diinu ga mi wannani mi gota mi fenuma beluma mi tafad de kam edetta ma aki hangenda ka ekani ekeri vikam ga vina mes mi hem belume nove ngeta timanne ge diin timanne mana kore yange mi avagutu ngeta mi ane beenum vi shaugu veri vi ei kon echetto ene mana kuri kon diinetto balala ngeta kobato e diine ki balala emme fong yange mi os islam vege ngeta mi dannawa ange mi ha kiyama warabodu mussenjin ge dari ngeta ene bappa ge uriya mudalaka che mi danne firi mi ha libigen tiya wahaka hadisa ga asfawan ngeta emme fong ene beenum vi ene ge nafsan amana teri mi he firi mi ha ngeta ehem vejje kamu ga wana ene ge mudalabe samana teri wanen nungi firi hena ko nude ene ka arin la fenen no bala ngeta henne mes e midenna mule wahaki ki algon mi golwala beenum wa gotaki ngeta mi aslu hakiki islam mi diina algon men adi ekko fori hame nolawun kam gavina mes mi meduminak ngeta algon men insanu ge balikash kam insanu shahwat go jehe men waru shaytan algon men waswauga algon men waswahu jassa masake kuram men algon men egota nolawun kam gavina mes ikan evves kala mi ane me kasiyaro visnu megga nuje hunda mi hange be enge e kanagalu gotaki ngeta e kanagalu gotaki ehem bima e gotan algon me masake korin nadi ha mi ha ki galon hitan arange to mi har algon tere dadi ekadu mi fakun gadi hadisa ngeto mi haku mi ane wajum gosom enega me awra kashfi hisaba fishing ngeto mi hada gotaki video ko fa mi hu e ekam mi faturane ngeto e hagigatuga algon menge mi diinuga mana kantatteke ngeto mi hegge misalakan enage wajum nuwata enage ikhtiyara kanula enage awra kashfu hisab fishing den e video mi ekala naga furtum naga mi ke se fa ferwan mi ngeto
එයා එක වීඩියෝ දැන් පාෂ්කන්ත තෆාතුරා මිකන්තත් එක කී මේ අස්ලු අල්ගොන් මෙන්ගේ මේ මෙදුමිනුගේ ඉස්ලාම් දීනුග හකික තොරම මෙදුමින වාහදකාර විශ්නාලංචේ කන්තත වාග්‍යුගේ හිඟා කන්තත එහෙම තිමන් මෙදුමිනේ කේෆල් මේ වාහදකා හිඳුගා මිකා කන්තත අල්ගොන් මේ සලාම වෙත මසෙක් කොරංචේ ආදි බයි ෆහර මෙදුමින් කම වියස් අදි දීන් විරිවුන් කම වියස් බයි මذهب තෝග බයි දීන් තෝග ඒ බහුරේදෙන් දීන් විරිවීම මේ දුනියවි බයි ضرورياتك هم بس نقص إفرات الجه إنك مثالك بدل ما هنجا بعد دين تهوجا دين بير ميه كبنيا إجماعي كي كهذين كرم بس منا ميهون منا كي أم فيري كم أقولهم بس سينغوم منا إهمي ما دم مثلا ورا شيخ نمال دكي واه كان إبنجي إسلام دين كان إم دين بير دين كي إم ما دين كي إم فريهم دين كي أي كم مدمنة بنا بحق منا كي ඉස්ලාම් දිනුක මිකාල කමින් ඔයත මසාදක දීම්බිරි මිහක වීම දැන් එන කාවෙනි විස්නක තොහොන්න ජී මසාදක කොබාතෝ මිකමෝග දිනු ගොන්නගතකි අද මේ එමස්සලා උන බලාලාරෝග මේ යන්නේ හකීකත බලාලාරෝග මේ යන්නේ අවුන මෙන් අරබමිකේ රහබානියත එන්නත ඒ ක්‍රිස්තියන් දීනුගේ මේ චර්තෝග මසකුරා ෆල් මේ තිබේ රාහිබුන්ගේ ತೆರೆಗ ಒನ್ನ ಕಂದತ್ತಕ ನೋತ ರಾಹಿಬಾಯಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಒನ್ನ ಕಂದತ್ತಕೆ ಎಮಿ ಹುಬುಣನಿ ಇಸಾಕ್ ಫಾನಸ್ ಮಿಹಕ ಖಾನ ಬಲ್ಲೆ ನುಗನ್ನವೆ ಎನ್ನವೆಸ ಎಮತೆ ಕಲೆಫಾನ ತಬಾಮಟ್ಟ ಕಾತಿ ಮಣ್ಣಮೆಸ್ ಮಿಹಕ ಖಾವನ್ಯ ಕುರಾನಮೆ ಎನಸ್ ಖಾವನಿ ನುಕೋ ಫರ್ದಾಗೆ ಫುರಗಹುಂ ಎಮಿ ಹು ಕುರಾ ಕಂದತ್ತ ಎಮಿ ಹು ದಿನಸ್ ಕಣಲೆಗ ಹರಾಮ್ ಕೊರಬಾ ಫೋರೆ ಕಂದತ್ತ ಅವಳ ಮೆನ್ನಂ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಲಾಲೆ ನೋತ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಅನೆ ಫಳ್ಳೆ ತಹೋಗೆ ಕಿಬಳಿ ಫರಾ ಬಲಾಲೆ ಮಿ ಕಹಲಿ ವರ್ಗಿನ ಮಾಲೂಮಾತ ಕವಮನ ಫೆನಗೆ ದಾನ್ ಮಿಸಾಲಕ ಎ ತಂತಾಗೆ ಬಿಂಗ ಮಿ ಇಮಾರತೆ ಕುರ್ಮಟ್ಟಗ ಬಿಂಗಣು ಕೊಂಡಲೀಮ ಎ ತಂತನು ಎನಗ ಕುಡಕುದಿಂಗೆ ಕಾಶಿತಕ ಎತ ಬೈಕ್ ಅಂಗೆನು ಕಲಾಚಾರ ವನ್ ಫೆನದೆನ್ ಬಲಿಮ ಹಿಂಗ ಅವಳ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಿ ಬಾರವಳ ಹೊನೆ ಕೊನೆ ಕಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಿ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಾನೆಕಿ ಖಾವನಿ ಕುರ್ಮ ವರಬ್ಬುಡ ಬಾರವಳು ವಾಫೆ ಬೋರಿ एगतुम कुरिंगन मिशारा कर में रसूलुल्लाह हदीस के बस माना ए हदीस ए ला रहबानियत फिर इस्लाम ने इस्लाम दिन रहबानियत ने ते माने की मीहुन्ना खावनि कोगेन दरिंग होदागे एदरिंग हेगतुगा तरबियत कुरुंग ए इस्लाम दीनुगा मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुस्लिमुन बार वल वाफवा अदि मी बस قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مي آية بنا माने की बिम्मती का खलीफा एकमुगा इंसाना लेबुंगा माने की अत खलीफा माने की फहुं एक कपो अनेक अंडमु दिवे मा ए सुन्नतुल हयात को तो मेरनी मीहुन ना खावनी कुरुंग एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला उननी व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा तिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला को दुंबंतक मुगे हेकिता को तेरेगा तिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ते बामीहुंगे नफ्स को ते बामी अबिंग हेद्देवुं हिमेने देंगे फोगा मी दबांग दबंदुगा कुलुना ओगा तिरकमा रहमा हमदर्दी अमिकन तबारवल बाबर हमें को तुम कि रसूलुल्लाह के हदीस का बल्लार और मैंने हदीस को बाहर नहीं तज़व्वजु अल मरअतुल वदूदुल वलूद माने की मैंने गिना विहा लोबुएती रंगलु मिहुन्ना तिया बामं अंगनुना कान कुरात मन खलीफान आगे उम्मत की गियामत दो के एम्मे बोड उम्मे कम उम्मत मन खलीफान लोबी करबम हम एक उन बल्लाला और में वस्तियत को बाद कारुगा तिबने गोडानोन में दबे फुन्नस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरिहा गंडवरा तिम्मी को दिया हादिसागा ए तिम्मी हुं ना एक रसूलुल्लाह में कोने में सवाल में कोनी कि रसूलुल्लाह को आकों को रबमा एकले फानो के में तिम कंदत का हर कुतुम एक ते देखो मन तिमना दो को सुमीह का नीन नान में मी अगोन में पॉइंट दो को तिमना मीह का नीन नान अनेक मन तिमना दु ताबद रोदें हुन अनेक मन तिमना मीरो एच नुकान में दिन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडागतीमा अमीर में कोलंग वाह दन्नेमा एमीहुं का तो वडागे में दाणुनी तिबामीहुं के मियने वाह तक देखी तिमन कलेफान मीहुं ना खाने बल्लेवा गन्नवा में तिमन कलेफान ने मी अवाहर को लप्पा में तिमन कलेफान रोद हिप्पा में रोद दूको लब्बा में हिम्मा दे दाणुनी फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी तिमन कलेफान सुन्नत का वक्त अपन नुकरा में कि तिमन कलेफान के जमात के तेरे में मी नून एमा हकीकत का मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्लाम दीन मिहा फुरिहम दीन के मग लब्बा मियने मी दीनु का अगुन को मिशारा कोरी खाले कंत माने की मिसाल का रहबानियत के सिफता मी खाले कंत हिमनुबा फने ती ए बल्लो महिंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुवान को आमा एने दे नसीहता गुण मिसाल का मुगाविन में सदी खलीफानो कुडकुदिन तरबियत कुरमट का दबाफा इरशाद का बलाले को सेगन में नेगे इस्लाम दीन की ए दीनुगे मीहुं माने की गिनहुम मस बार वाला दीन एक खास करतेगा कावने कोगेन हेवलेफा गतुगा दिरुम गया दिरुम बार वाला दीन है
මේක තිදෙන් බලමයි ක්‍රිස්තියන් දිනු ගවර්න්මන්ට් බලමයි බලanje තංකොල කීමේ අර මිහිඟ තෙරේග මේ මිහුන්න නුයිද තිබෙගෙන් දෙම්මි කුරා කන්දත්ත මිසාලක ෆිරිහනුන්න අංගනුන්න දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හද්දවාෆා ගෙරිබක ජනවාර දාන් දෙමි මිහුන් ඒ එච්චිකතු බේනම් කරන්නේ ඒ ඉස්ලාම් දින් හොද්ද කුරා ඉස්ලාම් දින මනනේ ෆන්කිහු මා තාබ ලකුම් මිනන් නිසායි මස්නා වසුලාස වර්බා මානකි එකක නුෆුදේකම ගන්න දෙමිහුන්නයි නාහ දෙමිහුන් නුෆුදේකම තිම්මිහුන්නයි නාහ තිම්මිහුන් නුෆුදේකම හතර මිහුන්නයි නාචේ හතර මිහුන්නන් එවරන් හග්ගුත නුදේකම ගවණම එකක ඉක්තියාර කරලා එහෙනමස් මීහක අයිනෝ මේගේ බොඩ නුක්තායක ඉස්ලාම් දිනක අද අහම ඉෆදංගේ දශහ මේ අලගොඩ මේ ඕල්මින්න ඉංගෙන්ජි කමකි ඉස්ලාම් දීන ගනොත නබී බකලුගේ සුන්නත එක්කන් කෑවෙන කුරුම ඉංගෙත ඉස්ලාම් දීන උසූල ගොත බලාරු මේ ඉල්වරි විදාලවනි මේ අහකාම තක්ලිෆ් යනොත මේ හොන ෆිගුහි හුකුම් තකෝ තෙරෙන් ෆස් හුකුම සන්න කමකි කෑවෙන කුරුම ඉංගෙත එහෙනම් ඒ අස්ල බලාවකම ගවන හොන ෆෙනනි නබී බකලුගේ සුන්නත ගොත නබී බකලුන් මේ ඒකන් කුරවි කම ගොතුක ඉන්සානුගේ තෙරෙ මේ මයි බකලුනේ කේ බකලු එම බේකලුනේ තිදාවුම කියල්ගොන් මේ අන රගලන් උලෙන් බේනවා කොම්මේ මේක විශ්වාංචේ මු කොරංචේ කම එහෙම මිතන ගවුන ෆාහ කොල්ලෙන් බේන වේ ෂේඛ් ෆාහ කොර පදන් අල්ගොන් මෙන්ගේ තේරියගේ එංගේ තෝ බයි ෆාහරා බයි මෙහු එන මියනේ කෑවෙනි නොකොන් එප තිබේ එංගේ එකක් සවබත කාහෙති කම කෑවෙනි කුරබ් වාෂේ අල්ගොන් එමේ මිසාල කොමරු තිරි සහරුවා හිඳුගා අංකින් කබලකු සදි ෆන්සවි සහරු මේ තිරි සහරුවගෙන් දා හිඳුගා ෆිරිහෙන් බේෆුල් එතකොට කෑවෙන් නොකොන් නුතිබ්බ වාෂේ එතකොට හින් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි යා මාෂර අෂ්ෂබාබ් මන් ඉස්තතා මින්කුම් අල්බාත් ෆලියතසවජ් ඒ මේ හස්වානුනේ තිබම් ගිතරෙන් මේ කෑවෙන් කුරුම කොළදානකන් ලිබිගේ ෆිමීහා ලිබිජ් මීහකම ගවාන මේ නවා කෑවෙන් කුරාෂ එතකොට සවබකි කොබාත ඒ ඒනගේ මේ අනේ මේ හෂ එම්මේ පොඩ එනේ රක්කාතිර ෂයිතානි වස්වාස්තක එනේ රක්කාතිර කන් ලිබේන කම ගොතුග මෙන්න ඉංගෙත එහෙම දෙම්මේ ෆාහ කර වෙ නුක්තා අල්ගොන් මේ ඉස්ලාම් දීනුග මේ කෑවෙන කුරුම වරබොඩ බාරු අලුවා ෆවේ අදි හැමේ ෆදන් කෑවෙන නුකුරුම කී එයි නොකොත්තිබ්ම කී ඉස්ලාම් දීනුග මේ අනේ මෙදුමින් කම ගල්ගොන් මෙන්නක නොබුන වෙන ඉංගෙත මේ අදි මෙදුමින් ඉන්සානියත බලයිරුස් මෙදුමින් කම ගන නොබුන වෙන එන රගලුවාම් වෙගෙන් නොත තිමන්න මේ වර මිසාලක තිමන්න ෆිරිමි අය හග්වදාන කර විදානේ එහෙම එකම බිරුගනේ අබ් මිහන් හග්වදාන කර විදානේ එකම බිරුගනේ එහෙන් කියාෆ කෑවෙනි නොකොත් තිබෙන කමකුන් දාන ඉංගෙත කෑවෙන කුරුම මසෙක් එෆෝති මා ගමල් තරගල කර වෙත මසෙක් කුරුම අද හැම මේ තියදාලෝ hen දාදි ෆෝන් කොමස් මිහ ඔක්කොල්ල සුවාලිගස් මෙන්න තිමන්න මෙන් දැන් කෑවෙනි කොග්ගෙන් අම් ෆිරිකම ගුරු නොහින්ද මෙහෙන් ඔලෙ දාන හිජේ මානේ කි මිහාරගේ විස්නු මිහුන්ගේ තෙරේක ෆෙතරිගෙන් දාගෙන ශකෙන්නේ ගොතුග කෑවෙනිගේ මෑගොන්ඩ ඉබ්බේනුම කී ඉන්සානී නස්ලු දෙමියතුන් හෙන්නත ශකෙන්නේ ගොතුග අවුන් කෑවෙනි කොග්ගෙන්නේ කියන් අදින් තිබ්බකස් ඉන්සානී නස්ලු දෙමියෙන් ඕන්නාන අගොන් මේ වාහක දක්කණී ඉස්ලාම් දීනකි මෙදුමිනුගේ දීන ඉස්ලාම් දීනකි එම්මේ ෆොරිහම දීනේ ඉස්ලාම් දීන ගෝරි බය කන්දත්තක බෙහෙ ගොතුන් ඒ මෙදුමිනුගේ දීන නුංකන් අංගා දින මට්ටක ඒ හද්දු ෆහනාලාෆා දීන කං අංගා දින මට්ටක ගින බයක දුනියේගේ එත මිතාගේ එත වසීලතක බේනුකගේ මසකතක කරම එවගෙන්දේ එමේරුම බලයිරුග ඉබ්බයක් මිදක්කා වාහකේ කි ඉස්ලාම් දීනගේ බහුරි බොඩති කුත්ත කුරීම එයන් එක්ෂීගම අදප්ත කණ්ඩාළු මිසාලක හද්දුත ඉංගෙත එහෙම හද්දු ගායම් කුරුමකි ඒ වරන් අනියාවරි කමක බයක මිහුන් එබ දෙකේ මිකමුගේ හගීගතේ කබතෝ මේ මෙදුමිනා තාරුසුව කමෙත්තෝ ෂේඛ් නිමාල් අද අලුන් මෙන්න අබදවස් මේ වාහක දෙකෙවෙනි එම්මේ ෆරාතක ඉංගෙත මිසාලක වක්කන් කුරුමු නොත මීහකු මෙරමු හද්දු ගායම් කුර අලුන් අබදවස් මේ කුව්වෙරියා නොත කන් ගෝස්කොක්කන් කුරා මීහාගේ විෂ්ණු නොත ඒනගේ දිෆාග වාහක දෙකෙවෙන් හලුන හීවන ඉංගෙත එහෙම දෙන්නෙවි මිසාලක අලුන් ගොස් නොත අලුන් එහෙම මේ ගොස් කමක වින මෙස් ඉංගෙත මීහගේ මුදා වගන්න ගීම ඒන ගතු කොරේ හැම එකනේ මුදායි හැම එකනේ ඒනේ කුරාන අසර මිහුරියා කන්තත් තාවුන් බලාල මාත ඉංගෙත එහෙමම මීහකු අලුන් මිසාලක ඒකත වාහක බයිෆාර හද්දුත ගාම් කුරුමා මේ තායදු නොක වාහක දක්කා බේෆුල් ඉංගෙත ඒකිතර එමිහුන් අලුන් විශ්නාලෙන් බේනු එමිහෙක්ගේ මුදලා මීහකු කොස් කෙල්ලුන් දිනීම එහෙන බේනු වාන එමිහකු මියනේ හද්දු කී කරන්තෝ එනේ දෙවෙන් එම්මේ බොඩ අද මේ මිදුනියෙන් එන මිදුනියෙන් එන වකි කරුන් කම ගවින මෙසකම් විස්කුර ඒනක මිසාලක මියනේ කුම්ෆුන්යෙක්ගේ ඔරිහා මුදල සාක වගන්නේකි නොත ඒනගේ දරි ෆුල නොත ඒනගේ තිමාගේ මේක ගෙල්ලු මෙතිනි ෆ්‍රාණේක අසර් කුරාෆද එහෙන් වෙච්ච කම ගවානම ඒ එවගොතු ඒන හද්දු ගහම් කරන් පේනවා බාල ඒත
enne mi aamuko mi duniyege visnumege gota ngeta ghairu muslimun fatura kam ngeta mi kamaki algun men mi fennani mi maruga adabuge wahaga dakka hinduga singeta duniyege mi emme bodati mi gawmutago ama maruga adabu bade ngeta ekamaku ei edeninki islam diinuga mi wonna usul taka ek gota kashenno ngeta capital punishment ki oinchi duniyege hama bade ngeta ehmema madi mi fada mi maruga adabu adi diinu kanalu wafa hukumta hukumta ki hagigatuge ega Allah subhanahu wa ta'ala ei insana emme fahu duha me duniyege me ulene duha me duniyege hingana horiya kame miyaduge hingana horiya taraggiyaka miyaduge me horiya menge visnunta kame horiya cha mola denawodigen wa haluga Allah subhanahu wa ta'ala islam diinuge hadduta evani bayan kurabbafa ehm vejjekamuga wanama algun menna mi kapul kureveni hama komme zamanakavves komme tanakavves komme wagutakavves am fitene adapta ngeto e algun men egotakan algun menge iman kam battan koran jekantattake ehen nonkamuga wanama men iman kam massalen e bohori ngeto ehem wima mi islam din kanalawa hadduta gam kurmaki evve salig ganiya velkamen ngeto e aniya velkam mi sifa kureveni sabaki mi eddimalige mi ha algun misalaka mi tanegga engarimati horegen balalima fennago tafatu wande to medugo horegen balalima fennago ta එම මේදුක හොරගෙන නු ගෙන ෆරාවුන මෙන්න මේ බලාලේ වෙන්නේ ඉංගේත එංගරි මතියක හොරගෙන මේ බලාලේ වෙන්නේ එහෙම එක්කලා අනිස් සයිඩ් නු ෆෙනේ එග්ගත කපස් ඒ මේ වාගුත එහෙම මේදුක හොරගෙන මිකන් කමාද එතරේ අල්ගොන මෙක්ක මිදෙන්නේ විහින් සලාමේ බුද්ධිය ෆිතරතුක මතියක හොරගෙන එව්ස් කහල කසියාරු විෂ්ණු මෙ ගණති ඉස්ලාම් දින කඩාලු වා ෆදප්ත කා දෙතරේ විස්නාෆිකම ගවානම එමිහෙකි කොම්මේ යුනිවර්සිටි එකon තවලි මහසල කොගන් හොරි මිහෙක්කම ගවින මෙස් ඒනේ විස්නේන හගීකතු ඉස්ලාම් දින කඩාලු වා ෆදප්ත කි ಹಗೀಗತಗೂ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಸಲಾಮತ್ತಿರಿಕಮ ಇನ್ಸಾನಿನ್ ಯತ ಹೇವದೇತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಣಾಳು ವಾಫಾದಪ್ತಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲವ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮಿಂಗ್ ವಿವಾಹ ದಕ್ಕನಿ ಎ ಕುವ್ವೆರಿಯಾಯಂಗೆತೋ ಎ ಮೀಹಾ ಮೇರಿ ಮೀಹಾ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮಿನ್ನ ವರ ಬೋಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನೆ ಲೋಬಿಡಿ ಗನ್ನವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏನೆ ಲೋಬಿಡಿ ಗನ್ನವಾ ತಿ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ එකන් ಏನೆ ಮೆದುವರಿ ಕುರಬುಮ ಅಮರು ಕುರಬಾ ಫೆವಾನಿ e sabab ikan tanfiz kurma besamur kurabba fewani ei ene miduniyamati ikan tanfiz kuravijjekamuga wanama yameddu ene deve adab kurwegen ebade ngeto එහෙම ඒ හගීගතක එහෙම අල්ගොන් මෙන් මේක අනියාවරිකම කිය කැම ගොත සිෆ කුරම හගීගත වුන් දන්නවානි ඒ අල්ගොන් මෙන්න එකන් රගල ඒ දිරාසා නුකරවි දෙකේ වාහගතක මොසයිතර එචවිදාල් මෙන් ෆුත ආදමි අවුන් මෙන් මේ හගීගත මේ මල්දුව බලාලාරග මේ ඉස්ලාම් දීනකි අනියාවරිකමුගේ දීනකේ इस्लाम दीने की अने मी की तो ले होरुमा गोवाला दीने के दीनुगे मी इंसानियत कमें नेते बुने वाह देखो मी मियद को फिशके मुड़े कमें माने की मी के सास्ते का साड़ी सिंगार को ने फारान फरबत को तेरे इस्लाम दीन फितरगें इस्लाम दीन को नूर विदा लिफिसाब फिशके मी वाह देखे मम्मी दिन बलमा हिंगा अगुण मेंगे मी इस्लामी शरीयत बलाला इस्लामी शरीयत के मति मायगण फस मकसद हिमाय कुरमट का मुड़ी मी दीन बिना फमियोन्ननी ए मी दीन हिमाय कुरमा मुदा हिमाय कुरमा अबुरु हिमाय कुरमा सिकुंड हिमाय कुरमा नफ्स हिमाय कुरम मी फसखन तता गुण बलालार मी फसखन अगुण में फहारो कमकु नगा बिलिक मिसाल के दीन हिमाय कुरम बलार दीन हिमाय कुरा मीहा मुर्तद्वा मीहा में इस्लाम दीनों के हुक्म तंफीज कुरम मेननी एत मरहला तक खडत कुरमा फोगा फुर्तम ओगतु एने मोच्च तंफीज कुरा गत नुम्मियोन्ननी की देख हम मुदा हिमाय कुरमट्ट का सागुण में मियोन बलालायरोगा मिसाल का वक्कं कुरा मीहा एनेगे आई खंडा मिजहनी क्या हिसाब कर दिया आई खंडा एने मिजहनी एक ही कुरान को मैं अल्लाह ही कुरान अस्सारी को वक्त हो दिया हम वक्कं कुरा अब फिर हम यंग में आई खंडा ए खंडा ले खंडा मिजहनी हतारो हेकिन ए मंजर फेनिगें ए माने की हेकिंग हेकि बोंगे तब मरहले तक तो देम बोले मैं मिहे के फुरान है वहां का विदक्कन देमति जिने कुरा मिहाय मेति मिसाल के दुनिया के आमो कमे मुडत बणनी ही एक कोने का कारो ही के कमे कुरन के मसले नो नु है ये इने इस्लाम दीन के मेरनी देमा फिरिंग के कोने का रोही के कितमर का कुलिस मसले ने ते हिले अंगने का फिरिन का कोगन नु आने देम मिकम के सदी मिकम कोरियस मिहा मच्चस मि हद्दु गा मि कुरनी हतर मी होंगे अल्लोला मंजर फेनिगे एक गोतका वाह देक्कीम मिकांत तमे मी इस्लाम दीनों का मी बोडू हुकुमे तंफीज कुरायारो का वरंग हानि दायरे का इस्लाम दीनों के फुर्सत दीफ में एकी बेगे ए इंसाना के फुराना हिमाय कुरमटा इस्लाम दीन की अनियावरिकम बार वाला दीन नमा की बेगन तो अगुण में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के 13 हर दीन गोवाले बिरुग एकलेफान अनियावरि मी हुन्ना एकलेफान मी इस्तरिफुल मी अने करगोहरले मी हुन्ना अदि
එකලේෆාන සහාබීන් මේ මක්කාගේ හුණු හිලකට හිල මතී කොඩිතනති බාබා මේ මච්චන් හිලේරුයිමස් එකලේෆාන ෆාතිහේ ගොතු මක්කා බෙදවඩාගේ මිදාලෝනේ ඉස්හබු ෆාන්තුමුත් තුලකාය කල්මි තලේමෙන් විපෘතම එකලේෆාන දිකපො දරකොලග දේ ප්‍රාලුබා විදාලෝනේ මේද තිම කලේෆාන තිය බෑ මෙහුන්නා මෙදු අමල කුරානේ කොන් ගොතකන් අයියේ එමොන එකගේ මේ අඛුන් කරීමුන් වයිබුන අඛුන් කරීම් මාය බෙගෙන් බා අඛෙගේ මාය බෙගෙන් බා දරිකලකේ එහෙම තිමන්නමෙන් නමිදු කලේෆාන තිමන්නමෙන් කලේෆාන නමිදු කිතෙම ගෝස්කො කන්ත කුරිකම ගා විනවස් කලේෆාන ගෙන්නේ දීනකී කලේෆානුගේ කලේෆානකී අනියාවරිකම මීහුන්න මේ අනේ හරුකස්කම බාරවල බේකලේ නෝනේ මීහු ෆුරාන් බාරවල මේ එබ්බෙසාලේ කර වඩාන්න බේෆන් නෝනේ එම තිමන්නමෙන් උම්මීද් කුරානේ රංගල ගොතකට විදානකී මියදු තිමන් කලේෆාන තිය බෑ මෙහුන්න විදාලවන යූසුෆ් ෆානුගේ අහුන් නමිදු යූසුෆ් ෆාන විදාලු لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء كوباتو ميبور وكين مي يعني اوغاتيركمගේ රහමකී කොබාතෝ හම්දර්දකී කොබාතෝ එක්කලකී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බකරි ෆයි මේ zahrullahi කාන්දි මිහස කලේෆාන මිහක බක බදරන හිප්පෝය හමෙගොත කලේෆානෝ මදීනාගේ මගේ මේ මක්කා මදීනාගේ මගේ කොඩා නඩකෝ කලේෆානෝගේ රිදා කොල කරු හිප බාර කොල්ලා බාංකෝ කලේෆානෝ මිත් කර්මී කදරා ෆුලුන් මේ හම්මෂාගෙන් දියර සකලේෆානෝ උමර් ෆානෝගේ අල්ලාහ් රසූල් එනගේ බෝකණාගත මත මන්න හුද්ද දෙබාර රිස් කරන කීක තියෙනුනේ කලේෆානෝ කන්ත කරම වදකි කලේෆාන ජෙහෙනි තිමන් කලේෆානෝගේ ෆරාතුන් ඒනෙන් හග්ගෙන් දෙන් එකම ගාන එක හග්ගෝ ඒනේ හොදා දිනුමේ දෙම් විදාන කීක මිය ගොන මම පොයින්ට් එකි එමිහ මොකද කරේ තිමන් කලේෆානෝ වර තදු වෙච්චිය තිමන් කලේෆාන බේනමේ කිසාසිප්පෝ එරබණ කීක කලේෆාන කී මිහ කුරාහක් මග කිසාසිප්පෝ බේෆ්ලේ නූනේ यो मी गवर्नमेंट ने तो इस्लाम दीन की सुल्ल मसलस कमगे अमंग कमगे दीन एक नि मा अव नितंगरने मिया गुळिगे हम फुल्ली एक आस वालेंगे तो सिकुंडी फदन वरबड की के दन्नवान फाडगे हाजान वनेंगे तो ये वागुत की मिहार इस्लाम दीन फियवा एन दीन का तायद करा मी हन मत कबू करा मी बुननीत मरम मरिफन के सोसिफन ए वरंग अनिया वेरी कॉर्पोरल पनिशमेंट की हे उनवाने अदब तंफीज कुराकश आगुन देम हम इतंग एरी मी घुर स्वाद को बेरुं असवाद मिंगे तो दुनीग मी बलमा हिंग मिसालक इराग हंगुराम हिंगीरो की तो मिकियनी इता एबुट्टे मी एव वगुतिगे इता बयक मराला वरोगे नुरक्का तेरी बारो हथियार त वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिंगे तो दुनिया गवर्नमेंट ने फिन्ननी मिदिन्ने विकाल बायोलॉजिकल हथियारा आदि एनु वेसिंगे तो बड़े बोंतक मिकाले चेतकी मुफद्दागे हंगरामागे मैदान गितेरी दुनिया गिनसो उन मंजर अवगुण हितुगे मिहार फितिफे सवाल की इनवत अरत की एम्मे मीहकु मेरीमा एगे बदलगा मीहकु मरंग इंगे तो इस्लाम दीनो को हुकुम कराती ए अन्यावे अमलिकम देखे मीहु इम्मे रंगलतो इफारा विसकं हास त्रिहकं हास लखें हा मीहुं इमीहुं हथियारु बेनु कोगे मरालुं इम्मे रंगल कमितोय मी देहवनि कोन कमितोय आवण हितंगरा मीग मच्च वाहक दक्काद मी बजेहे मी गडी आद आवण हितंगरनि हकीकतुगा गेत देम्मे मी शेख अनवर दक्के वाक्य शेख फहमीत करबे सुवाल अम वरबड आवण मी कुळवालम बेणबल गेत इस्लाम दीनुगा हकीकतुगा वक्कं मी वक्कं कुरिमा एने मी हुकुम कुरमा मी हुकुम मेरी मैंने हुकुम कुरमा मी अन्ना मी अने मी गोथं कीत कुरवानु अदि हदीस तकुन साबितु ओतीमा मी हुन्न मी विस्नेनी गेतो इस्लामी मुजतमे गेजिया उलेनी हुस आइबुरी मी हुन्ने गेतो आइबुरी फति मी हुन्ने दें अंगेन कुन हुन्नाने सबकी उरिया अंगेन तिबेनी रजम वेफे गेतो फिरिहेनु वेस मी अने मुजतम को नोलेने हम हुन्नान ओन्नान हु सानफेस बिमेक गेतो मी हुन्ने नोलेने फुरिया मी को हुन्नान फुरिया मी को हुन्नाने हद्दत मी कोट्टस फुरिया में मी कोट्टस फुरिया में नुवाने ने कोमेस ए इंसानु मी जमानु खासको एन मेस देम शेख फाह करवी ए नुक्ता गेताउ में विस्नाला हिंदुगा इस्लाम दीनुगा मी ओन्ननी गेतो वरा बावरु मी अने प्रोसेस तके गेतेरें गेतो खाशवारु कुरुं एबो ओवे एन हम हकीकत के सकं कुरितो गेतो कुरेवेन एमे मती दर्जे आदि शारुत तक का एकीग एम वि मनुंतो ओननी इदरउ अल हुदूद बिशुबहात किरिया वे शक्कें ओवेजकम गवाना गेतो मी अदब कड हद्दु कड इल्फा मिवा उकूबत ए तंफीज कुरुम दुरु कुरुम गेतो किरिया वेस एम वेजकम गवाना माउन हितंगरनी
algun menna mi fennani hame kani nas me ketu qur'an ko adi ketu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis bas bolta ka egota algun menge terege kan kurumuge visnu islam mujtama hotage ekan kurumuge visnu nuata e falsafa onnati ekama biru ne mujtama mi onde ehnnun kam gawanama ekan tanfizus kureveni kinu gina fara miharu islam mujtama taka balala algun menna mi fennani mifada adab tan hame kani liewifa wa adab take gotuga onnatam tanfizus no kurave ekan ehen onna iruga algun menna mi fennani ngeto mi insanunge tereng eta bayak ngeto maramu mama emme bome wattala ira eta bayake ba marume tiwidawli for the biological hatiyar to benen koggen eta bayaka gellun eba deve effahara ennemes ekan kan ei maabudu kamennu ei mihunge furane gellun wa kame vesnu emme fon evani mistake akun korunu kamaka gena fahara ngeta mata hangorame kitire kan kuri kamuga venes masen hama mihunge furane nonto emme insanige furane demihunge furane kintu alume visnan ngeto etan has mihun viti anaki kushenne agunu meke civilian madaniinge furane tan mi fana adi kobato e kuda kudi ngeto islam deenuga hanguramaga ves ngeto sida hanguramaga mahdanuga skuda kodinna anhenu na muskolina mimi honna mi onnani eggutka ves emi honna mi ane mi tarudunu emi hon du kollu ngeto enne mes palleva kushennen etan aila ekige du warane ekam islami gawmikka muslim mujtama egga misalaka tidenne fada mi vidal fada maruga adab ekamge wahaka dakka iraves muli duniye dwara podakkada munahen duniyage sikodiya bodu me stroke je hiwa ngeto duniyage kohmutaka ngeto mi galon wenna mi geni mi hama islam deena de tiregnut islam deenuge miyon mi ane adulu veri kama de tere medumina de tere hagigatuga shakku feddu mattaka kura kaveki eni ekkolu mi tibegen hama mi etabbawer mi maralani ngeto ekevs masaleni anaka merumattaka hatiyarachi ofadden yogentu waadaveri kama kiyada waadaveri kama ki vfari koran eka manekkolum balan hama islami gawmega ifada adebe gewahaka adi kiriya dekeve hinda muli duniya ekama warapod kambudu watamu menna mi fennani mi hem wima mige megene mi heyoniyatuga kurave kamennunka ngeto niyata detere galgon men aslu muslimu shakku faddan eba jeme ewahata dakkamunda islam dinuga adawaterindi ngeto eggutuke vesiyoniyatuga deke kamakam gowanama kibeto islam mujtama go maramunda etabbay adi banwa honkum go emi hon du kolla hati mi hon kiyaware badibito duniyaga bodite factory takon etabbawaru mi ane tarukariya etabbawaru ecche kandan ukalani fagiru ama mihunge kodmatiga tibba ama gastuga merun kala kamen untoy ekala kita kantattan ebade tehema algun menge me deenuga adul verikam haleterege miha hagigatuga salame buddhiyakum visnafikam gawanam ena qabul qur'an mi haggo deenkan adi adul veri deenkan nimalo tafsilako vedadaba hagigat balaro balamahiga to miharo agun men kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hayaplo keleman ashabi sanguramu kurwa fawairuga ಕುರುಬಿ ಹಂಗುರಾಮತಕ್ಕ ಬಲ್ಯಾರೋಗ ಎಕಲೇಫಾನ ಕುರಿ ಅಶಾವಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮರುವೆಗೆಂದಿಯ ಮೀಹುನ ಬುರೆ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಗಾಮತ ಹೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಅನಿಯಾವರಿ ಕಮಸವ ಮರುವೆಗೆಂದ ಮೀಹುಗ ಅದ ತಗ್ಗಿನ ದೆಮ್ಮಿಗಾಗುಣ ಮಮ್ಮಿ ತಂಗುಳಕಿ ಮಿಸಾಲಕ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಮೀಹುಕು ದಂಜಸ್ಸ ಮರಾಲು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಉದ್ದೀಗೆನ್ ಕಮುಗಾವಿನ ಮೇಸದಿ ಮೀ ಅನೆ ವಾಗಣೆ ಗಸ್ಸಾಗೆನ್ ಕಮುಗಾವಿನ ಮರಾಲು ಏಕಿ ಅನಿಯಾವರಿ ಅಮಲಕನ್ನುವೆ ಅದೇ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮೇ ಫಳ್ಳಿತೋಗ ಮಸೆ ಕುರ ನಣುಂ ಅನೆ ಮೂಳಿ ಮೀಹಾ ನಿವಾವಾಗುತ್ತ ಹೆದುಂ ಒಳಗೆ ಹುರುಂಗೈ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂದ ಕಮೆ ಕಮಗಣ್ಣುವೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗ ಮೆಗ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಂಹೆನಕು ಅವರನಿವಾ ಕುರುಂಗೈ ಏನಗೆ ಹಗ್ಗು ಉಣಿಗೆಂದ ಕಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗ ಮೆಗ್ಗ ಮೀಹಕು ಮರಾಲೆ ತೀವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶರಿಯತ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರ್ಮಟಕ ಮೀಹಾಗ ಮಚ್ಚಂ ಹುರಿಯಾ ಶರತಕ ಫುರಿ ಹಮೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹುಕುಂ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಿ ಎವನಿ ಮೀ ಅನಿಯಾವರಿ ಕಮಕ ಮಿಸಾಲಕ ಬಲೆ ಮಹಿಗ ಅನಿಯಾವರಿಕಂ ಅವನ್ ಮೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳನೆ ಕೊದ ಮಿಸಾಲಕ ಬಲೆ ಮಹಿಗ ಇಸ್ರೇಲುಂ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಕುರಾಕಂತತ್ತ ಕಿತೆ ಮೀಹುಂತೋ ಮರಾಲನೆ ಮಿಸಾಲಕ ಅಮೆರಿಕಾಯಿನ್ ಮೀ ಅನೆ ಇರಾಕಂಗರ ಕಿತೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುಂತೋ ಮರಾಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಂಗರ ಮೀ ರಷ್ಯಾ ಸಿಪ ಕಿತೆ ಮೀಹುಂತೋ ಮರಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ tere ಕಿತೆ ಮೀಹುಂತೋ ಕಿತೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುಂತೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಡಿ ಮಿಹಾರಕಂಗಾಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಅವನ್ ಮೇ ಬಲೆ ಮಹಿಗ ಮೀ ಅನೆ ಫರಂಸೆ ಸಿಲಾತು ದುವಾಲೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿತೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂತೋ ಮರಾಲನೆ ihekaddogo social media ge video ge fenani akane hori angen kujjaku mi mi faranse salatuga sifayan take angen kujja fifurtama ekakoi as angen kujja buruga damagat mattaka ene gadata bettima dama ene miheda his jamati kujja faruga boje kujja bettitana henetu manzar kore kobe mi aniyari kam kannu eto muslimun kriyas kam kofi kam gawana me wani aniyari kam ka misaleka muslimun ge mihako
غير مسلم سلام كور متكاس مثالك ميهكا حملادين جنوار ملار يسبنا انسان حقوقك ابي موت بالا بالا ابس قال كوشن انسنت انيمال لك مسلمك مرالي మీ అవును మనకి మీ అనియావరికమ టెర్రరిజమ మీ హగీగతుగా యూరోప్ క మీడియా తక ముస్లిముం నట్టక అదిన్ లేబలే అగుణ మెం లేబల్ బలాగనගෙන් අගුණ මෙන් අගුණ අමිලි නෆ්සක ටෙක ජහගෙන අගුණ මෙ මසක්ක මිකරන් ඒ හකීගතුක මේක බෙගෙන් මිදාගතකි අද වරගින වාහකත දෙකවිජ් අගුණ මෙන්ගේ මේ මා දීනා බෙහෙගතුන් ඒ මිදුමිනුගේ දීන් එමෙ ෆරිහම දීන් කම වාත එකම වර බොඩන් හසද වෙරිවා එකම වර නුරුහේ ඊත බයක අගුණ මෙන් තිරේගේ බොලේ අගුණ මෙන්ගේ තිරේගා වෙස් එබහුරි මිකංකම තිරේ අගුණ මෙ ෆීනාලායරු විස්නාලන් ජිහි කන්තතක මිසාලක බලමා හිංගව දාදි ෆෝන් අවුන් මෙන්න ෆෙනිගෙන් දේ එබදේ බයි පෝස්ට් තකොන් මි මයිවිගෙන් වා ඉස්ලාම් දීනුග ඉල්මු ගෙනුමුගේ තෙරේ බලාලා එරුග වාජිබ් වෙගෙන් වනි හැම එකනි තවහීද් උගෙනුමේ ඉංගේත මිසාලක ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි බයොලොජි නෝනේ මි ඇග්‍රිකල්චර් නෝනේ අන එහෙන් එව්වෙසෙච්ච උගෙනුන් ඒ ඉස්ලාම් දීනුග උද්දකමෙන් නෝනේ කොම්මේ උගෙනේ කන්නු ජෙහි කියනතෝ ෂේඛ් නිමාල් දෙකවඩන මිහම මිහාර ෆිතුරම අන්න විස්නුමේ එහෙම වෙගේ මිසවාල් මිකොල්ලි තවහීද් උගෙනුනීමේ නිමුනියද කොම්මේ hen ඉතුරු වෙච්ච උගෙනේ කන්නු ජෙහි ademi hama alun dandawan hama alun ghairu muslimun ge sam e farati ge tibege visna fadan geto hama alun muslim ge tirege sama parahani visnu ko visna bay mihun ge hama visnu alun dandawan geto sawbaki geto arab nabiyya sallallahu alaihi wasallam madi makkah ga islam din dawat fi em furtame sama geto sirriyat ga di faham mi faalu ga dawat fi ges शारवी गोतुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे यानी एकवंतकमा की कोबाकमा एकवंतकम गे मानेया एकवंत कुरंचेन गोता मिहुरिया चेनु एकले फने मु फुरतम पेट्टिवि बुद्धि गे गोतु इंगेतो बुद्धि गे गोतुं ए बाम होना बिस्नातिनु इंगेतो लॉजिक बयान कोतुनु इंगेतो एमा आदि एगे फोगस एकले गे फान अरुण में मुस्लिमुन नव्वेस इंगेतो सहाबी नव्वेस गिनस तेवा पुरी बाय कंततक की एगा मियाने बुद्धि गे जरिया विष्णुमा මේ ඒ මිසාල් තක ගෙන්නවල නේද එහෙම වෙච්ච කම ගවන්නම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තාලිම් ග මන්හජ කීමි අදි කීයද කුර්ආන් ගවමන මිෆෙනවනි සයන්ටිෆික් එක හේකිත බයන් කරවා ෆාත යාදී තෙරේ විස්නා ෆිකුර් කුර්ම අලුමන අමර කරවා ෆේ බවේ එහෙම වෙච්ච කම ගවන්නම මේකනේ තෞහීද් ගේ ඉල්මු තෙත අලුමන් කබූල් කුරන් අලුමන් කබූල් කරන් ජහගීගේ අලුමන් ගේ ඊමාන් කන් ඒක මච්චික බට්ටන් කරන් ජේ හගීගතෙන් ඒ තෞහීද් ගේ ඉල්ම කේ මෙමාන් ඉල්ම ඒ අද මුස්ලිමක ඉල්මු හොදම් ෆෂන් ජේ හිසාබ් හගීගත इंगेतो अलगोन हम फुर्सत को दन्नवाले अलगोन में तेरे बेर राज्य बेरा तालिम हासिल कुरन दा खुदिन इंगेतो मैम बेफान हकीकत बताओ हेदुगे ए कोम्मे एगेंजे मिंवर उंगन दीफा फोनुवा नम एकोदिन अमर नेरुगा बाइक खुदिन एवागो तिनुवाने मी इंगेतो इस्लाम दीन को असास त 10 को बेर गोमे गोलन जेहनी किनेक इस्लाम मुजतमा नु हे मुजतमा ते गोलन जेहनी किनेक 10 को दीफा फोनुवा लाफिकम गवाना इंगेतो एमा असलो हकीकत को मिदेन्ने भी तौहीद के इल्म एम मुहिम इल्म कम कविने में दुनिया का में बोलें चरितो आमे उले कम गवाना में डॉक्टर दक्कवेस दांचे इंगे तो बालिवीमा एव कीने तो आमे डॉक्टरी इल्म होद मालगोन में दारी आमे दारी ना बारो नाला मी गे गालगोन में गे रानंगे बची गे उले में जेनी गिफ्ट कड़े गन उले में गालगोन में कम यगेन वेस में एम विज कम गवाना मी एफ दा एक फन तो इल्म हासिल करेंगे बची फैसा में बगें गुलेंचे विफार करेंगे बजे बल्लवाला मातो मी नबीना रसूलुंगे दिरि उळुमा हाद बे फुलुं एकहाला इल्मा फन्ना हुनरा नहोदवा मसकेन नुकरवा विफार नुकरवा तो उळुगी एबे फुलुं ए एम्मे बोडन एकं कं कुरवि बे फुलुं मिस्ता को एकं कं कुरवो बार वेळ बे फुलुं माय नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायद बिन साबिता मी ए वाकी बस्त 10 कुरव में कले वाना अमर कुरव इंगे तो हमें कनी तौहीद इल्म एकन इंगे तो එහෙම එකලක ෆාන් මුස්ලිමුන් නම් එක එක ඉල්මත හොද්දවම එකලක ෆාන් බාරවල එක එක නබී බේකලු එක එක ෆන්නත හුවා කුරියාරාෆාවා බේකලු කමුගේ ආස් ෆෑවේ නේද එහෙම වෙජ්ජකම ගවන්න මෙදක්කා වාහදක කි මේ හගීගතුක මිවෙ සරුන් දන්නවානි හැම ගෛරු මුස්ලිමුන් අලගොන් මෙන්ග බෝල මේ අනේ සවාරු චිපෙක නේද ඒ ඒරුන් අලගොන් මෙන්න දුනියවි ගතුන් එවස් කාල කුරියර මෙන් නුලිබි අලගොන් මෙන් තිබේනතා මේ හැම එකනි තෞහීද් ගිල්මේ කියා නේද ඒ තෞහීද් ගහුලු වෙරින්ගේ විශ්නු මෙන් නුන් නේද ඒ
مسيطر كل من فرتاميتو آدمي حقيقة بلار अपने इल्मु के माने कि इस्लाम देने की इल्मु के दीन इल्मु गनमा बार वाला दीन इल्मु फितुना बार वाला दीन हम ही करने मैं हर बले माही का और मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला फुरतम बाबा ले भी मिसरत अलगो के फुरतम फस आया ए आयतु का इस फुरतम में तौहीद में नफी करने के नहीं तो फुरतम मजती इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम फोता गलम उंगन्ना दे वहा कमी अन्नने दमे को शेफ हम इशारा करो मिसाल के बले महिंगा मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला फने नबी बे करे रसूल के बले इद्रिस के फने की फेहों के मसे करे बे फुड़े दाऊद के फने की दगणु एच्चहि एद्दे बे फुड़े मूसा के फने की बकरी हुए पे बे फुड़े मी अदि अगुन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरी हुए पे उमगे तो बेफारी करे बे कले दिगा अगुन में बले महिंगा खीद कुरान के नस खीद कुरान नस बले खीद कुरान को सीधी ओती की हो सके तौहीद के वाह कहनो खीद कुरान को विक्का बेफारी को के वाह का मी दिरुमुग हयात इंसान बेनुवाने हुरिहा वतर के मुगरम अल्लाह बयान कर बाहर कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतुलुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी माने कि मम्मा गगों फेचिकिन कबला दांदें इल्म उगनेशे बयान को हदीस कर बाफायर एकले फन मीगा बाकी इल्म खास कर बाफे नो इंसान फायदा हुरि कुम इल्म बे संकुर में बार अल बाह में नहीं एकतु दमे कने मीन एक मिसाल है मैंने निमाल इशारा कर भी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हसन मुन साबिता मिशारा कुरवणी इब्री बस दस्कुर भाषे तिमन कलेफान एमीहुन फोनुबा फैकोता फहारे के बदल को फान तिमन कलेफान बिरफु के मडा नोने हसन विदाड़ में तिमन कलेफान हद्दुहुन इब्री बस दस्कुर बी में एम मी और मैंने कहे कि मैं मिसाल का विक्का व्यापारी कोन मागदन कि कुरान के बा हल्लल्लाहुल बैया व हरम रिबा विक्का व्यापारी कोन का फंडु के हुरेगे एनंत एमता कुरान में फसअलु अहल ذिक्रि इन कुंतुम ला तालमून ते बहने नेगे कमुगा वानमा एगे मीहुन्ना सवाल कुराशे एम अरिका कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही फरवाए बारलो बाफे बोरे हदीस को इन अल्लाह ला यंजिल दाअन इल्ला व अंजल लहु दवान फतदाउ फला तदाउ बिल हराम अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैयक लबा को ने बैयक बेहल बेत बेम हराम चे बेस नो कुरान मी और में नेगे कि इस्लाम ने कि इल्म बार वाला इंसान आगे दुनिया भी इल्म बस फायदा हो रही आखिरत है बस बाजा को मट का बेनो बा इल्म उगन में बार वाला फा दीन का इन में मी के मुहिम तंकोला कि अगुन में इमारत बिना को फाउंडेशन के बालामो ए फाउंडेशन मते कोन में इमारत में बिना को हम हकीकत बलार तौहीद की मुस्लिम के हयात के एने के फुरतम असासी मुहिम बैत ए बैत को मच एने के हया बिना के बिदन एहिमा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेफान को में दुआ के कुरबानी रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन नार दुआ के लेफान में कुरबानी मा अगुन में मुस्लिम बिना में कुरम में जिहनी देदुनी एने के बाजरी आगोता एने दुनिया कोमितन का दिए से एने की खुतबा के जेजे को मन खुतबा के में के बांजन एने की मिनिकरे जेजे को मन मिनिकरे में के बने एने की फुरतम ही दे बेन में को मन फुरतम ही दे पर में के बांजन ए फुरतम जीलो के मुस्लिमों एमी हंगे दरिन तरबियत कुरी गोता की हकीकत बलायरोगा هذا الشيخ هم يفدا انجتو الله سبحانه وتعالى انسان خليفه كورمومगे माना के तेरे में दुनिया इमारत करो ಏನ ದುನಿಯಾ ಇಮಾರ ಕುರವೇನೆ ತೋ ಥಾನೆಗ್ಗ ಮಿಸಾಲಕ ಎತನುಗ ಮೀಹು ಬಲಿವೀಮ ಬೇಸ್ ಕುರಾನ ಗೊತ್ತಿನ್ನೆ ಎತನುಗ ಮೀಹು ದಿರಿವುಳೇನ ಗೊತ್ತಿನ್ನೆ ಇಂಗೆತ ಈ ಇಮಾರತಕ್ಕೆ ನುಕುರವೆ ಎತನುಗ ಮೀಹುನ ಕಂಕನ್ನೆಗೆ ಎ ವಿಜಿಕಮ ಗವಾನ ಮುಕಬಾತೋ ಖಲೀಫಾ ಅವರ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಾನೆ ದೆತ್ತ ಎಮೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ಖಲೀಫಾ ಅವರ್ ಕುರವ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ದುನಿಯಾ ಆರಾಸ ಕುರುಮ ಲವ್ವಾ ಫವಾಹಿ ದುಗ ಅದಿ ಬಾಯಕು ದುನಿಯಾಗ ತಿಬಿವಿಗೆಂದೆ ತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಳಕೊಂ ಕುರವೆ ನೀಸ್ मीहूं सिहत सलामत नीति इन तो एना अल्लाह कोवंत कुरान එහෙම වෙච්ච කම ගවන්න මල්ගොන් මෙන්න මේගෙනි අල්ලාහ් එක්කවන්ත කුරානේ ජීලෙන් උෆෙද්දුම ටකාවෙස් අලුන් මෙන්න මුහිම්මේ හුරිහා දායිරාකුන් තවලිම හාසිල් කො නිමා අලුන් මෙන් ෆෙෂීරුග දෙක්කින් දීනුග ලුයි ෆසේතකින් හුරි වාහකයන් කලවාහතකේ අවන් හිතුන නිම්මාලු මම්බස් එබයක් කුඩුකුන් අලි අලවාලන් එබ ජෙහෙකනේ බයි මිහෙ එබ දෙකේ දීනුග මෙහුන ලුයි ෆසේහක මසාලක دتور ويرنا نماط قصر جامع كورن كها كم تخفوا فين فون كلا حالة أدي منون السرود بريا مثالك ما برون أنهنو رود كل مقود ديبوه مباوتو كنت هوجا هيفو مكي إيجو تان إيجو ما جامع كور مكي أي مي إسلام دينو جم ميدو منون إكيباون كموجا بلويدانيتو حقيقة الله سبحانه وتعالى إنسان لوي فسيه كان دفاع فواهين دوغا إيه لا إنسان لوي فسيه كان دفاع فاني
ඒලා හදරතුන් එකම ලොබිවට කම් වා හාලුග මානේ කි ඒ ඉන්සාන එකම් කුරා හිඳුග අල්ලාහ් හදරතුන් ඒනායන් හැම එකමුගේ සවාබා ධර්ම ෆරිහෙම ලිබේ නේද බල්ලව අලගොන් මෙන් මේ අනේ ගෙතරේ බයි මිහුන්ගේත නමාදු කුරා හිඳුග නේද ඒනකි මිසාලක බරාබර මේ නමාත් තකුව මේ කුරින්න අදි ෆහම් වෙස් සුන්නේ නමාත් කුරමුන් දාමේ ඒන බලිවීම එන සුන්නේ නමාත් දෝකොල්ලුමකි ඒ එව්වෙසාලගෙන ගෙල්ලුම් වාකමෙ නෝනේ නේද නොත දතුරකන් හරා හිඳුග ඒන නමාදු හතරකොතුන් දෙරකොත කුරුකුරුමකි ඒ එව්වෙසාලගෙන සවාබා ධර්මය උනිවෙකින් දාන කමෙන්නු අදි කොබතෝ ඒන එකන් කුරීම ඒන මේ එම්මෙ රගල ගොතන් අමල කුරුගේ සබමුන් ඒනේ සවාබා ධර්මය ඉතුරු වෙකින් දාන ngeto Allah ene mi Allah hodatu ituru sawaba dharma ene libigen dane ena baliwi ma hisabun ene sunne kantata dukolli ngeto adi ene barabara furihamaya hadis basfol innani mi ek baliyum sabu mota daturage sabu ene kuramun dia sunne kantata medukan magum ene libemun dia ajurak evves badalenna ngeto hem vejje kam gawana mi furihama deena mi medumenuge deena mi adulwere deena alunmen hama furihama me teduweri me loibba ekki galumen amal kuram winnutu me gota awun me fursatu ko faha kolle menu be sheikh saleka bay fara bay bodete balita kidney baliya me fada balita jifati me hunna doctor be bone rodan hifash buni me sikka bay me hun hitan arani ikkala me deena waradde kolu kameke engeta rode me rode aharak efwar wanna me alukameke mikameke nuwane me timanne me gota rodan hifa hotta maru ejjati men faaferi wan ekamaku islam deenaki medumunuge deene mi bunweni mihem wege miluwi fase hatan annati enege umuruge ene miyun hurihadu hama hurihad aharega barabar rode fihene me sallallahu ene minwar korevi kamage sababu ene rode hifego nuwani ehem wejje kamu gawanam ene ama hituge me adin kan gabulukon allah shukur veri uma ekiga enam erode du kolla inge rode du kolla den ene oy fidiya dinu ene ta ingeta ade musa nimmadawmu kurkurko bidalwana chengebetto අද නිම්මාල සම්බුණන් එච්චකි මේ අවුන්මෙන්ගේ දීනකි මේ හුරියා zamaanakan හුරියා මකානක ෆෙතේ ගොත ඒ දීනුක මේ ලුයිකන් ෆසේහකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ලබාෆා දීනකේ ඒ දීන් නුදන්න මිහුනේ දීනා බෙහෙවතුන් මේ ඉස්ලාම් දිනකේ හරකෂ් දීනකේ ඉස්ලාම් දිනකේ ටුෆසේක ගොරේක දීනකේ කම ඉන්කාර කරන්නේ ඒත ෂහිමා ad alun samadannawadam beenum bani hagigatuga islam deen ade trawun ecche bunakam gowana ma khas ko islam deen ilmu libi fati we min fiwa turmiyum mikala khassasi kantatta ko ecche bunakam gowana ma ragalan visnala fanone islam deen ade ecche bunash ingeto alun me misalaka doctor ilmu ge ecche bunafikam gowana me sama e ragalan visna hor bunafikam gowana fasad ufede detto doctor ekama netre warabboda kamboduwan ehem wi alun dannawa beenum bani dini ilmu libi fawa min fiwa ngeto jitomo ge me ko diinuge mihunna kantetta ka de terega khasako mikahala kantetta ka de terega icche bunam wani warabboda bisnafe hennuniya ege fasada warabbodu ita de be fon sorble shukriya ade agun menge mi aduge program mi nimali hama war rangalu malumat take agun menge lobbeti rayituna hisakku kollu muge faluga adi hama kudim ettaga mikal ehem program taka ekiga tibe fonna badal kollu muge umida ekiga midan wolgasam agun ishara kollam beenumbe agun men mihar kurut me famiwa corona virus nurakkalun adi agun men munin salamatin nuwe ehmima kama be faratakon devwa irshataka agun men hama emmes kiyamangane ya egutan amal kurman da kan wani wiya mi nurakkalun agun men salam be muga hama allah subhanahu wa taala awas fursati agun men rahmatan yawmal lawani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.